KT Vision clear to te in Savai in Sibaivik ule Tunkar chung Longklai district thil thleng langsar zwalte lo clear hawang o Puvizir sang CM chuan LADC sarkar chu 6 schedule thunei na apek angin dan nei sa siam remle dan thar siam turina inbat sai mek zelani ati Borsa phovin COVID-19 shidan na pek chunzom dan tur sai ho ani LADC Nwaya Middle le Primary Zirlaiten School an Kaitan Sports Minister Havins LADC IEM patnitan LADC area sports team hason na turan soiho Sarkar School zirtir tu tatana training bat sai dan tur soiho ani Tilal bag chungi kani atuna chanchin kim changzokin Puvizir sang CM chuan LADC sarkar chu 6 schedule thunei na apek angin dan nei sa siam rimle dan thar siam turin ain buat sai mek zelani ati Zirtopni khan Puvizir sang Chief Executive Member LADC chuan CM Conference Halla MJA Longklai tenen income hona anneya CM hi puel daniala EM le pulal ro puya chinza EM tenan troi omani LADC Chief Executive Member Puvizir sang chuan chanchin bumi te zo na changin KMMTTP in Ram ati chha chawzong square kilometer singhi sanga zakwa somli point bial panga tia media lamadar chu belchan dol lawani thu soin ramlak tur chu square kilometer somni panga point pakwa pali ani thu CM chuan soin thu belchan dol law wanga LADC sarkar le mipuite uchuak taka diklo taka jang na dom na be sei anga anlang chu poyati thu asoi Puvizir sang chuan LADC sarkar chu 6 schedule thunei na apek angzelin dan siam lama thei topin ma alazela dan nei sa siam rem amendment le dan thar siam turina inbat sai mek zelani ati LADC Nwaya sarkar nathok post le recruitment rules in milcha lote po siam remin zirtir tu siam rem rationalization po kalpui turin inbat sai na kalpui mekani thu soibok he income hono huna hian LADC nathok mek te le Machop sang te soi ho ni in MJA Longklai chuan CM relief ana cheng sang ni an chung lut ngal bok Borsa phovin COVID-19 shidan na pek chunjom dan tur soi ho ani Longklai Borsa Dr. Andrew H. Vanal dika hovina office chambara Zirtopni Khan District Administration le Health Department official ten Longklai District chunga COVID-19 shidan na vaccine pek to dan clear hovin malak zel dan turan soi ho He huna hian Longklai District chunga COVID-19 vaccine pek konga har satna sang te tarlan ni in furlaya kong chat wanga tlopo theilo khwa te thal chungin kim taka vaccine pek ani theinan ra manna vaccination plan siam ni se ti ani a district chunga vaccine la thei song in akim thei ang pera vaccine nan lak theina na ma la turin block level task force dina thei to pa ma la ngal tura sha tir ni se ti ani bok Vaccine la thei zinga lak na chang shelo le la ten kim taka an lak theinan mi pui van tlang zinga in zirtir na kalpui le ni se ti ni in District Task Force Immunization DTFI na lo rel to anga vaccine la thakwa veng ten he na choi moi na pek dan tur po he huna hian soi ho ngalani Longklai District Child Protection Committee member ten na pang enkol na mun an tlo Longklai District Child Protection Committee DCPC meeting in a rel angin Tholeni Khan Longklai DCPC member te chuan Longklai na pang enkol na mun Child Care Institute Pathum Lairam Motherless Home LMH Lairam Christian Adoption Center LCSC le Longklai Observation Home LOH te antlo a andin mun le mamo te ahmuna an enfia Longklai DCPC member te hi mun hi a internin team khathi additional deputy commissioner Pu James Myalung chuan hovin Team Khadang hi subdivisional officer Sadar PTT Be Khaji chuan ho thunga thoktu ten lodong songin an hena hian an din hun le mamote an lo thlena masona atana thilpoi mo sang te soi ho ani bok heng huna te hian na pang enkol ngai ten enkol na thatak an don chunsom zel theinan na pang himna tur ngai to a na pang laka hlelen na thleng a umlo na na thei top cha afim khur zel turin thoktu te chu cha an ni a LMH ta na pang in tlei na le in ti hlim na man ra toys ngai to bela thiam thil zirtir tu vocational instructor an nei theina na malak ni se ti ni in DC malak na in an building console siam that sakdan ngai to ani se ti ani bok
ตุนดินมนานาปังเอ็นกอลเลเวนหิมง่ายที่เอ็นกอลนาเอเลเมจ่าฮินนาปังสมหิปัญญอมเมกินดานงาฟลากลำไว้ปุยตู LCS ยานาปังประคัดเล่นาปังดานกะลาอมเตเอ็นกอลนาเอโลเอจ่านาปังปัญญอันอมเมกันีSports Minister Havin LADC IEM ปัญญเต็น LADC Area Sports ที่มาส่วนนัตัวจุงจางอันสวยโฮนี่หลายนี่คันผู้ซีช่างช่างLADC EM in charge sports เล่ผู้เอ็นดูแลสันซารา LADC EM in charge education middle school เตจวน Sports Minister ผู้โรเบิร์ตโรโมยรอยเตจูอภิษาหมู่ in LADC area ความสูงอินฟิมนั่นแหละอินฟิมนะมุนมาติจังคลุนนัตัวจุงจางอันสวยโฮอันนี้ Minister จวนผู้เอ็นดูเบียลจงเตปีเจงน้อยจะสมลีCSC สักจันถ้อยตุ่มอันนี้ทุเล่อินฟิมนรุเรลวัดใส่นานเจงน้อยจะจวง PMJVK อาจารย์รวมหันนี้ทัวเราชิลาลงคลายสเบลตุ MLA ผู้เบียกจาวจันลักในอินผู้ซีช่างเชียงEM in charge sports LADC เบลชวงลงคลาย college เวงเจงน้อยสร้างทุ่มจลีสมรุกประคัดปอยปัสริเบลเซนนตัว residential sports school สักเมกันนี้ทัวเล่เจียงน้อยจันหีสมลีปรุกเซนนตัว community center ปอจนหัวสักตุมอันนี้ตีอสวยบกะให้บากะเฮียนเจียงน้อยสังสมปกว่าปอยปลีปทุมเซนนตัวลงใต้ district sports complex อัตานาซาเซลาสมสุม release ปอมิโซรัมสรการินดอนโตทัวอชิลอันนี้ Sports Minister ส่วนลงคลายสเบลตุ MLA ผู้เบียกจาวรถนาอังยินลงคลายเวงปุยฟิลตาพูลเลมพานาจันถ้อยตุมันทุเละลงคลายข้อปุ๋ยชลายเตมมฟุตซอลกราวด์จังคลุ้งตักปอลงคลายเสียมตุมันทัวชิลบอก Sports Minister ฮาวามีติ้งจวนชิปุยเรหุ่นเริมจางLADC เละ Sports Department บุลตุมาลงคลายไล่กับฟุตบอลบอลใส่ตัวรำมาลากอันเรล่า Minister จวน LADC สรการทุนในตัวเตจูอันเอเรียDepartment มาลากนะเราเอ็นปุยงุนตะกะเราวิลตัดตัวรินังเงินนั่นเองเปโตรและดีเซลมันตีเนี่ยมันนี่Central สรการจวนนี่งานนี้จังคันเปโตรและดีเซลจังอาเชียอลักทริน Central Excise จูติญามินเปโตรละเจงาดีเซลเจงโซมินอติญามาเฮมิเปียละมาฮัน State ตินเตนอัน State Vet อจังอาเปโตรและดีเซลเชียอันลักทรินเตจูติญามินมีปุยตตานามันลมโซกาเลยเทตูรินอันรัวมัน Chief Minister ในโลกปวนตัวอังอินมิโซรัมสรการปอย in Central Exciseตีนยามบากะเฮียนเปโตรและดีเซลอาจจะงามิซารัมเวตเลาลักชินจูอาเรตินยามินเปโตรและดีเซลเจงสริเวเวอินอัตลักยามผาอันนี้ MVAT Act สังหิปังาหน่วยเฮียนเวทเชียเปโตรละซาอาสมหิปังาและดีเซลซาอาสมปลีปอยปังาอัลชินานิงานี November นิลีอาจังคันเวทเรทีเปโตรละซาอาสมปรุกปอยปทุมปรุกและดีเซลซาอาปังอาปอยปหิปทุมาตลัญญามินให้ยันลิตรขตาเจงสริเวเวอติญามันีโออิลมันติญามันีมานิไลนีละมาจวนเปโตรเอเมซิเจงซาปสริเล่ปอยสสมปหิอาชัลชวานีอินเฮทุบวัดใส่ไลทิ้งจวนลงคลายฟิลลิ่งสเตชันเจงสมกว่าปรุกเล่ปอยสมรุกประคัดเล่เจงสมกว่าปรุกเล่ปอยสมรุกเตอาชัลชวาอันนี้เอ็กซ์ตร้าพรีเมียมลิตรขัดเจงซาสมเล่ปอยสมสริปรุกจูเฮทุบวัดใส่ไลทิ้งจวนเจงซาเล่ปอยสประคัดอาชัลชวาอันนี้บอกดิจิลที่อมันติญามันนี้มานิลายนิคานเจียงสมกว่าปัสริเล่ปอยสมรัดปกว่าอาชัลนี้อินเฮทุบวัดใส่ไลทิ้งจวนลงคลายฟิลลิ่งสเตชันเจียงสมรัดประคัดเล่ปอยสมลีปัสริเล่เจียงสมรัดประคัดเล่ปอยสมงาอเปกชวาเมกันเดียประทับฟาวเดชั่นบุลตุมาสรการสกูลจิรติร์ตุเตตานาเทรนนิ่งวัดใส่ดานตูร์สอยเฮาอันนี้ลงคลายบริษัทดรแอนดรูว์เอชวานลดิกฮอวินาออฟฟิศจัมบาราจิรตอบนี้คันประทับฟาวเดชั่นเตเลดิสทริกต์ช่วงMLA ตินเนนทอกฮาวาลงคลายดิสทริกต์ช่วงสรการสกูลจิรติร์ตุเตตานา capacity development training วัดใส่ดานตูร์สอยเฮาอันนี้เฮหุนาฮิอัน additional deputy commissioner district education official เตเล DIPRO เตอันเตลา additional DC ผู้เจมส์เมียลุงเฮนจังโปรแกรมกับพงตั้งปุยรีพอร์ตไงทากันนี้หัวลงคลายดิสทริกต์ช่วงหลอดลิงตะกะกัลปุยอันนี้เทนานารถนั่นแหละรัวมันนั่นเตสอยเฮาอันนี้ประทับฟาวเดชั่นเตฮิอัน learning with Vodafone ที่มิงโจยิน district administration เตเนนทอกฮวินอัลโลนินจิรติร์ตุเต training อันวัดใส่ชีนาลงคลาย district สรการสกูลจิรติร์ตุเตตันปอ December สังหิสมหิประคัดอาจังฮิอัน training ฮีกัลปุยจันตุระรัวมันอันนี้
training hi batch ni a kalpui tumni in first batch ha class 5 atanga class 8 zirtir 2 tele second batch ha class 9 atanga class 12 zirtir 2 te thlan anni anga ni o online induction training bat sai nuwa master trainer tur thlan chwani in chungmi te chu pratham foundation hian longtlaya training anron pele anga master trainer te chuan Gurushala portal mangin district chunga zirtir 2 dangte chu kumkhat chung online training an pevele chindon ani LADC Hnuaiah Middle Primary Zirlaiten School an Kaltan LADC Hnuaiah Education and Human Resources Department thuchwa angin November ni khatsang hi somhi pakhata tangkhan LADC Hnuaiah Middle School le Primary School Zirlaiten anveng khwa a VLTF teremti na in school an kaitan Department Rahman na school kaltan te hi shikai thlem na longtlai khopui pon deuh vek an ni a longtlai khopui chunga chuan shikai an lo om awangin school hi la chan the alani lo ani primary lam hian LADC Hnuaiah Primary School song school chan the an ti lain middle lam chuan longtlai khopon lama chau school chan the ani an ti thung shat the china primary school big hi khopui pona khosom pakhatin school an tana longtlai kho chunga po electric venga school chu kalchan ti ran ni a amai ro chu veng chunga shikai an omle awangin school hi kharle ani primary lam hian longtlai kho pui chunga school chan turin sha tir na chwama se veng tina VLTF te chuan an veng chunga shikai din hun en chungin an veng chunga school la chan hi an la rem ti lo ani Middle school big hi khopona chuan khosom vela kalpui chanani a nima sela khochen kata shikai mu chwa thar an lo omle awangin school enge muzat an kharle ani draft electoral roll sang hi somhni panhni tlangzar ani kum sang hi somhni panhni special summary revision ata na mantur Longtlai district ta assembly bial pathuma draft electoral roll chu thotan ni khan Longtlai district election officer DO Longtlai borsap ni bok Dr. Andrew H. Vanal di katsuan DC Conference Hall atlang zara draft electoral roll hi political party IO tinhe na ahlan ngal. DO Dr. Andrew H. Vanal di katsuan India ramchu democracy mi puiro rel na ramani awangin khwale tui diktak kumsom parat ling chinin vote an nei theya hei hi ngai hlut na chang shata electoral roll a insia lu apoi mot ti asoya in than fel fai ta kalpuya ni theinan electoral roll fel fai le dik apoi mo ti soin draft electoral roll fel fai tak ahun taka ti chwa ani theinana thoktu EO le ERO AERO le election branch chunga lom thua soibok draft electoral roll tlangzar tak atanga alandanin 36 tuichong assembly constituency a vote nei mipa singkhat sangruk zaruk somruk pasari le meichia singkhat sangruk zathum somnga panga anvain missing thum sangthum somni patni an oma 37 Longtlai West assembly constituency biala vote nei mipa singkhat sangthum zariat somni pariat le meichia singkhat sangthum zaruk somli anvain mi singni sangsari zali somruk pariat an oma 38 Longtlai East assembly constituency biala voter mipa singkhat sangkhat zariat somsari pangale meichia singkhat sangni zasari somni patni anvain mi singni sangli zanga somkwa pasari an oma assembly bial pathuma hian vote nei mipa singli sangni zathum somsari le meichia singli sangni zasari som pasari anvain mi singrat sanga somrat pasari an om ani Final electoral roll sanghi somhi pakhat nena khai khinin 36 tuichong biala voter som thumin an kiama 37 Longtlai West biala voter som pasari apungin 38 Longtlai East biala voter som nga pakhatin an kiam thunga bial pathuma hian apumpuya voter somruk pali akyamin akyam na hi zazela bial point bial pariat ani Thotan ni vekhan draft electoral roll for service voter poti chwa ngalani a sipaitang lai service voter in ziak lut 36 tuichong biala mi za somli pahni 37 Longtlai West biala mi somli pariat 38 Longtlai East biala mi somthum paruk apumpuya mi zahni somni paruk an om ani Special summary revision nei tura hian lu bel pai insun le sam thatu tetan November ni somthum sanghi somni pakhat thleng hun honani a January ni sompanga sanghi somni panni a final electoral roll chu tar chwa tura man ani CMCADC in Chongte Rural Drinking Water Supply Project atlo
Rasik Mohan Chakma Chief Executive Member Chakma Autonomous District Council chuan Ningani Khan Chongte Rural Drinking Water Supply Scheme Sadarachuka nathok mek atloa Sadarachuk hi Kamalanagar atangin kilometer ni vela la ani CM hi Bindulal A Chakma JE PhD chuan atroi o mani he project kalpui mek hi nakum kumsang ni somni patni azo tura be se ni in cheng viable chekwa senga siam tur ni in he project hi siam zo ani nu chuan ni khata 2 liters noi som sing ni siam chak theidona he hian chung ko sing ni sangriat za somnga patni vel zom thei tura be se ni a Kamalanagar khopui mai ba ka chomte hwam chunga chengte chom thei tura be se ani bok he project noya hian Toijong lui atangin tui hi laklu turabwat sai ni in he lui atanga tui laklu te hi treatment plant a ti thiang limle turabwat sai le tur ni ang Kamalanagar CADC headquarters omna khopuya hian machine pung chhozel chuan tui mamo na atisang chhozela tuna PhD din mun atang chuan ni tina mi puite mamo angjat tui hi ansem chhuak theime tolova he ba ka hian tui connection nei lo chung ka engemozat tuam ngai an lo om cheu bok ani Kamalanagar khochunga hian tundin hmuna mipui singkhat sanga velan cheng meka chungka engi mozat chuan thlakhata tuivui khatchau donchang an nei ani he project hi CM Rasik Mohan Chakma Malak Nazar Bat sai chho mek ani Borsa Phavin National Achievement Survey NAS kalpui dan tur soi hawani Zirtopni Khan Longklai Borsa Dr. Andrew H. Fanlal Dika Hovina Office Chambara Sarkar Lai Puira Manna Rampuma Zirnain Ma Ason Dan Le Mason Ngai Nalai Shat Nana Hun Binaya National Achievement Survey NAS Bat Sai Chinchu Kumsang Hi Somhi Pakhatatana Longklai District Chunga Kalpui Dan Tur Soi Ho Ani He Huna Hian Additional Deputy Commissioner Pu James Mialung Baka State Le LADCA Education Department Official Te Dait Longklai Principal Nodal Officer Le JNVC Tlangpui Principal Le DIPRO Longklai Te Antela NAS Bat Sai Niata na Sarkar Lai Pui Hunrat November ni Sompani Sanghi Somhi Pakhata Longklai District Chunga School Thanbi ka exam Bat Sai Dan Tur Le Chumiata na Pui Morwa Manna Sang An Siam Ani NAS Ahian Class 3, Class 5, Class 8 le Class 10 Zirlai Tetan India Rampuma Zo na in ang Arwala Chana Hun Bat Sai Trinani a Kuminatan Hian Longklai District Chungbi ka School Za Somnga Panga Class 3 a School Somthum Pakwa Class 5 a School Somthum Class 8 a School Somnga Pali le Class 10 a School Somnga Pasari Than Chwa Anni a School Shang Zirtir tu te atangin School Tina Kalchila Exam Wat Sai Tour Field Investigator Zanhi Samli Pakhatli Observer Za Somriat Parukrat Anni Bok Field Investigator le Observer te hi training pek vek anni hua Sarkar Lai Pui atanga ankal natur mun anron thliar fel randomize anga harsat na omlova exam an Wat Sai natur mun an thlen theina na ramhan na siam dan tur po he huna hian soi hawani OCL in Lai Typical Village Mampuya General Body Meeting and Wat Sai Officers Club Longklai OCL Chuan Lai Typical Village Mampuya Zirtopni Khan General Body Meeting Bat Sayin Kumtop Malak na to Shangan Rail General Body Meeting a hian OCL members somni pasari telin meeting hi President District Sericulture Officer Pu Arlal Biak Thangana Kai Shwaya General Secretary le Treasurer Nena Changin report ngai tha kani a ro rail zo a pusi vanal venan tongtai na hun mangin chlui kil hong halani Thungai to sang singa kumtina Christmas walk veta OCL member 10 sumtho khoma ba nukte charity mingwa chungko khosak harsa te chanpuina ankal pui thinchu kumin po hian kalpui le ni se ti ani OCL hi kumsang ni som pasari September ni som pathum khan dinani a Longklaya State Central le Government Undertaking body a Officer ten an napa ngai pia lama ram le khotlang ta na rong an bol theina tura an intel khom na ni in tu na hian member za som pakwa an ommeka career guidance te bot sain Christmas poal COVID-19 do na poal damlo harsa te chan puinan kang mei twar te poal ram ria ram mu te tan ti ti a member ten sum tho khomin an lo luang chhuak to thin ani Longklai district a COVID-19 chidan na mi singa sanga somni pakhat ne na pe kani to Longklai District a kumin January ni som paruka tanga COVID-19 chidan na pek chwa chu pek chun zom zel ni in he thubat sai lai thlinga Longklai District chunga vaccine la to zong sa chu mi singa sanga somni pakhat ani
Longklai district na vaccine la to mi singa sanga somni pakhajinga mi singni sangruk zasari somsari pathum ten full dose la to in first dose la to full dose lak mabak mi singni sangriat zatni somli pariat anla om ani Longklai district head count atanga kumsom pariat chunglam vaccine la theichin mi sing sari sanga zariat somka palijinga vaccine lak mabak mi singni zariat somsari pathum anla om ani Medical reports Christian Hospital tunkar chunga UPD in entirzat mi somlian oma emergency case chum som pariatan nei ani damdoi ina mi som pathum dalu anne meka damdoi in atangin mi paruk chwa tiran omani tunkar chung in Christian Hospital mi panhi hena vaccine pe kan ni a naw piang le mi thian omlawa cabin rock panhi anne mek bok rek mangin tunkar chung in sample test chum somsari nei ni in positive mu chwa an omlawani POL reports Mizo Fat Filling Station Hetubat sai lighting in Mizo Fat Filling Station a petrol ms hi liter khatcheng somkwa parukle paisa somruk pakhat ni in tungkar chungin liter sing khat sang ni alo thleng thara liter sing ni sang thum shal chwani in free sale pek chwa ani tundin huna petrol XP hi liter khatcheng zale paisa pakhat ni in tungkar chungin lo thleng thara omlawa liter sang ni zali shal chwani in free sale pek chwa ani Diesel HSD hi liter khatcheng somrat pakhat le paisa somli pasari ni in tungkar chungin liter sing ni sangli alo thleng thara liter sing li sang khat shal chwani in free sale pek chwa mekani Mavula filling station he thubat sai lai thing in Mavula filling station a petrol ms liter khatcheng somkwa paruk le paisa somruk ani a tungkar chungin petrol ms liter sing khat sangrat lo thleng thar omin liter sing khat sang kwa shal chwa ani a free sale pek chwa ani Diesel HSD hi liter khatcheng somrat pakhat le paisa somnga ni in tungkar chungin liter singli sangli alo thleng thara liter singa sang khat shal chwani in free sale pek chwa ani LPG report MS Kuma Gas Agency tungkar chungin MS Kuma Gas Agency a erungbol na gas bur zaruk somthum le commercial gas bur som pahni alo thleng thara hetupat sai lai thling in chan mari venga erungbol na gas hi semmek ni in lo thleng le tur be sepo chan mari venga sem chun som tur ani ang tundin huna erungbol na gas bur khat cheng sang khat somruk ani a commercial gas hi bur khat cheng sang ni zathum somruk ani Khatisong khatungkar chunga Longklai district thil thleng langsar zwal kan clear ho thei te chuni e